Này, start đây. Oleh di Karox AX7L top model automatically yung kanta. Wala ka na sa two features ko mo. Download. Yan yung dalawa ka lang sa iyo. Wala. Một trái interior đâu phải ta chung bộ đi. Xuống hí, một trái interior chú. Dual tone ta. Mi ang lao hậu hi ni ta. Panoramic sunroof. Well, Tarok si world largest sky roof anti kan ni ta pero favela sky roof. Next space ay sao thắc mày. Ini five nine dia kan dia. Itu kok ta. Sao thắc Fungsi mày. ko trên design perfect phải đóng tại. Ini center armrest ko ka. Kapol da ko mo ka. Wala ka rin sa ito, regeneration tigal te, kaya 4 wheel dan be, kate mazo ka lang sa ika, nakita nga video dang, siya nga rin da be leze lang. Thế chú Tarok si chú anh launch na re to vang kanin. Mi puin atlang lo ni chú in chefek to nga. Achu nga nge smart crawl assist te. Intelligent assist level te engage lang ka kanon soy don ni. Chalo. Kan tulot sila. Soundproof. Push start, be kan base model tang pon push start ron perfect ta heo di chu. Chuanin chabi kha chu ngom chuanin me top kan mai ta Aman hi kan soy du ngem. kina ka chu to ma soi do ne. Fully digital vec he po hi TFT kan tiang mai khan ta 10.25 be be. Chuanin he moi kan ti soft touch leather ni vec ta. Chui da vec po ti ko hian du big ta ni. Na lo re te chum po. Chuan kan soi tu ma sampai chu regeneration soi tai la regeneration om zia chu BS6 diesel la big chuanin silencer ku filter tu ri ne vek to ta ku filter kha ti kan filter cha charanga lekin bal hun kha dei don ta ni filter kha bal huna signal ron pe ga motor a khuanin regen require ti vel ron zia nga chuanin parking regeneration hi kan soi nga parking regeneration ti don chuanin parking kan da nga automatic bika chuanin tinanin manual pa ka chun chu la da tu kan mai ta handbrake an khuya nga to kan start ang to kan start chuani mi display kho in tur biki hengla hi om ta hi a menu change na vel ni mai ta Your vehicle is running on low fuel. Please refill. Sial zo kha khamo chuanin to kan Hei le kapute. puti ni chu ta khuani menu kan change sang ta tangin fuel info ti te ta khuanin drive info hinga han lu danga trip air lang ta hiron ti lang le lok hi a scroll thak na ni ti lai jing lam bang ber hi kan scroll thanga trip b ron lang le nga lo ti lang le la me ta kan scroll thale sana nuai chen regen kharon langang tuna chonin anga ilo wang ron lang lawang ku example tan regen ti ron jeng ta seng a motor lem khan aron lang bokanga choin na chi na kan me na baton te kha hi kan met lum bang bang choin kan met lum anga automatic in a motor kha tin rpm haron sang top meang Chutiang chuan. meter khan ti lang tel bokla ti khani kha dei to bai do ne khami kha 20 minutes mo hun bela du nga kan hak mai do ne aba kha chu engma a break te ra lo kha ti tur ni bokina chuanin me tara poi ti tur sang sang kom ta tu mi khu trip a big ni ta drive info heta chung menu change na tang khani kan thak lenga fuel info te pokon lang theta ni kan shit thawang tu lai diesel langa chu urea phang lo vek to urea chu omje chu silencer ra khani ping pc khanin azuk kap ta akhubal tur be na khani ta chumi chu urea tu liter som ni tanki ron nei to ta liter som ni kha kilometer sing khat vel de tu ni ta hiklo ta urea level poko en thevek ta ni fuel info kan ena tu na mi chu range ku chu tu na diesel zat khon kilometer som ni le bathum ku tan pui the ni average ku chu liter kharin km 7.0 kan tan ti na ni ta scroll thalenga ku khu def diesel exhaust fluid ni ta urea level and big tu ni ta khumi ko chuan menu kan change lenga vehicle info he chon tire pressure te kharon lang ta okay vek ta tire temperature hi
30 to 14 ka hi normal pa nga ing ta a 30 hoi lampang ron join warning ron peleang or 40 chung lampang join warning like ron ing le thevek temperature lang le thei boka tikhani tu chu level vel mo chuanin display a le kha chu tangkai to lang tro lai hianin me tur chi sang ron oma hei tu te poi hi chen ei vek khani ta hi lo silver tang he kan explain me don si ber hi chu ventilator seat ke ma lampang mo ani ni ta a left lampang chu co driver lampang kani beleta chuanin si ta tang hianin fan ron tho vek chuan hemi sir mi che hi om je chu differential lock ani to ta differential lock om je chu anung hi tinanin differential ni ta differential to ta na chuanin ake outer lampang hi power hi pason zel ta chu tayar hinglo na le motor balancing na ni ta chuanin differential lock ti chuanin anung kha akang jok lampang ha power pe zel don ta ni kha back po khanin tan thina chan khom ve tlat ta kang lampang kha chi kha power pe kha chuanin kata tak khanin differential lock an me khanin anung pahnia khanin power ka pason ve don ta 50% ve khanin ti chuanin all sam takin motor kha chuk the don ta ni hemi differential lock mang tu ni motor ka 4 wheel kan da ngi khangai boka tu na mi chu 2 wheel drive ta ma bera hian kami tu kan 2 wheel drive aka chu na man thei lo ti ka ron sei ve le bok hei smart quality som je chu hi chu traction control om je chu to hen normal om ta chu ni snow mode ti te mat mode ti khan om vek kami tu po khanin 4 wheel an da ngai chuanin hi chu hazard light emergency light ti khan nei ta hi chu seat belt warning bell ani le ta hi chu AC function bell chuan hi chu air circulation ti te hi chu auto ti te mode chang mai zo ti te defogger jong chuan heta hianin hei handbrake ni ta hei electronic electronic handbrake an ting khani mai ta tian release ania chuanin tianin handbrake an koi ang khani mai ta abulen auto hold thiam ta auto hold om je chu traffic jam ve khan tan khanin brake khan tha khanin li re theilo gear an da tlak le chi khanin ron tan ve le chi me ka bi ka ju to hold kha seat belt seat belt tra okay na chuan 4 wheel begin tele lokila otina 4 wheel hi mi chen khan chuan a sak te khan nun ti thin ta tro an ti thiam lo wang ani thiam lo wang ka ni ve ve hi vek ta la him parking ka ta parking ta 4 wheel ka da thi tho da ni 2 wheel drive ani tian 4 wheel normal chuanin hi nem sum tur ni an neutral top chuanin 4 wheel Your pa ya vehicle is running on low fuel. neutral Please da don che refill. khanin pe tu hei adventure statistic kha continue le to chuanin hei card tap te po hi 10.25 ta screen vek khani ta sai tong 360 ka chu nei vek ta 360 top b ka chi khanom ta tian this khoi mo sang po ko en te vek ta tangin tan te vek kan ke sir tingin an meilam anung ma chuanin 3D te vek ta then scroll thang adventure set auto setting te Apple CarPlay adventure setting in ta hi am je chu motor level te kha compass te por ne vek ta te khani force tire direction te lap time te po custom te vek ka du dan khan ta start chi khop be in bluetooth te khan ne vek ta Harman Kardon sound system with Dolby Atmos ni kan ka clarity ka thabik ta ni Dolby Atmos hi i tun an chu aron chuak thar le hawa he nanon da to ta ni video kon siu ambient sound ambient sound hi kan commercial ni chu eng ma sing lawang surprise chuanin nakina hi tengte auto dimming IRVM kan te khanita ngam tang khan light e kharon reflect ve thelo ta ni te Point and thei lo zia chuan ti te poni nama point and tum la ilang thei do lo ka khan chat me ni chuanin khala ya khanin smart crawl function tami hi intelligent turn velita intelligent turn chu kong ko ya khanin din na 4 wheel lo kan ta ngai ta full cut khanin nung inner lampang kha lock top theta ka kha all sam takin tran theta he chu
hi kong chho ve la mo smart call assist kan ting khan ni mai ta a lom je chu tang to khanin ama kha hi me top khanin automatic in ama khan an chok thei ni me hi chu headlight adjustment hi chu ambient light te ke lampang ti tu khan ta a chuan hi front parking sensor off na peng ching ve du ko front parking sensor hi chu hill descent control kong chuk ve la khanin automatic brake khan pui cha cha thei hi traction control off na hi fuel tank on na hi engine start stop micro hybrid kan ting khan le mai ta a chuanin hi headlight on na vel ta a auto headlamp a hi chonom je chuanin khuwa thim chuanin automatic in headlight kharon eng to panga khuwa ron war kha chuanin ron thim vele top mek headlight ka hi parking light panga hi headlight and hi fog light peak chuanin wiper poi auto wiper khan evek to ta a hi rear wiper hi chu vai chak zo kan ting kan mai ta hi auto washer chun he ta mi hi purut sanga Yeah. Yan, hotspot connect thea. Wi-Fi te po ha connect thei ve kan ni. thei vek ani thol he ni hi armrest te driver side hi just thei boka chun tha rock bi ka henin tam da kin je kom nei chalo thina om na te hi an dau tu lo ni lo wa kan kan ko ha chun brake lever vel ta ha da hen rem te ko ta mi te ko nai ta mi atlas ni ho pokon om vek thau hi duai hen MX5 kan ti em hau te MX kan ti ho pokon me ta hen om vek oh check ho Lo om cook mai ni. ka tian mo lo chi da check ve lo ma te me bi ka chuanin charging socket hi amma chuan socket om lo ta type C vekin charger khom ta a ke pom du vel ta ka don tan om vek ma hen ai ni charging socket pa mai don hook du vel kan le mai ta Cook. hook